السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم جزيه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تمسك بسنته واهتدى بهديه واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الفاضلات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kali berui impresuan ko kam ala asal jayni pain pagjumuan yene mangeddo ilmuin. Mula-mulanen magsarang suku kita bi si Allah subhanahu wa ta'ala, ya kita bi inurungan ne waktu diki sarta tatunay tabi si pangandaakan ne dukya kita bi pinagtipon-tipon ne si sangeman ininen bisan sa paing si suwala dumen ina duk ina in pagtipon-tipunan tenbi yene ganta hatinen pangeddo tabi pangandauhat tabi si kanabayaan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya insambatin asal gay pagjumuan kaya ru kahantang kinakan yene me hatinen me pagmuhadara itu in kinakanin me ummat Islam ngalemmek in pamaranan manusiain ngahap pamaranan manusiain bang hatinen hapin kinakanin bang daran iye samian mangan hap pamuspa ne siginaw barannen damikian in hatinen nyawaten bang hap pamuspa te iyehin boote si pagpakale seminar boote samian si pakale nasihat asal ngalemmek duisab yene inyawaten na inin me ummat Islam amban persababan ien kinatauhan wete ia makalemmek sin nyawaten yene me pakalete si hatinen si me pagnasihat duk si me muhadara na pain Allah subhanahu wa ta'ala wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Inin in mawdu'kun si kaam si elewan inin hatinen in mian yena dinaat kita biwa Allah subhanahu wa ta'ala magpariawa bohan. Bin Allah subhanahu wa ta'ala wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. In ma'na hatinen in wasatain amban me dambua pag ma'na me mufassirun hatinen i'tidal. Ya in manusia insamian hatinen level bentel in pagbonin hatinen ga samian niya lai ye pagkeko-kekoan manusia i. Na in Rasul sallallahu alaihi wasallam dembua amban me pinakite wene sikite dembua amban me tahinang Rasul sallallahu alaihi wasallam dinaak sinengeran sikite, dinaak sinalian sikite, dinaak ineddo sikite, yene tahinang Rasul sallallahu alaihi wasallam ine fa inne
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبتغي أحد على أحد رواه مسلم. ما أمة إسلام إن موضوعكم سيسنغمان إنين يني pasalan hatinen pagtawadu pasalan pagtawadu pagkain benanen ma umat Islam dapat kau na si zaman ko ito tampal ni samian in fitnahin bisan si zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam masiru samian masiru niya iyan in paglangkaw ilangkawin masiru niya in manggepag-abdat pinag-abdatin iyan si zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam si zaman tabi ko ito ga neto Rasul sallallahu alaihi wasallam noan kita bingeddo kita dinambua rambua natiya kita inakahan Rasul sallallahu alaihi wasallam inambanan we na yene me bakkas tahinangen inambanan we na yene me hatinen pamusaka na sikita himbi dinaag pain inin binebbegan dinaag pain inin binebbegan Rasul sallallahu alaihi wasallam duk dinaag inin hatinen hininang Allah subhanahu wa ta'ala sikitabi pagya wae ko na sambatin hatinen gahep yu ni tambal mian bangkume tegesakin asal kemon tambalin asal pait yu ininum manusia sumegwa pagya ien tambal asal subay isa binumne na iya me ummat Islam in Rasul sallallahu alaihi wasallam dembua amban me iyena i'tidal hatinan pagpabentel Rasul sallallahu alaihi wasallam si ummatne duk pinakitahan Rasul sallallahu alaihi wasallam duk pinatanda Rasul sallallahu alaihi wasallam iyena at-tawadu ina makna tawaduin me ummat Islam hatinan subay kite mian magpahap-hap subay kita samian gaylang kew inbohanten. Subay kita gaylang kew inbohanten. Pagge wae me ummat Islam bang in manusiain dapat kewe kau ne samian si palingan-lingan ne si jangang-jangang manusia bisan mismo si kabtangan manusia bang in pamisaranen asal niya ko bisarane lang kew ko niya ko bisarane pangandiawa ne dembo pong tinaine asal magduse iya iyo si Allah subhanahu wa ta'ala ien laat dembuha ay amban me laat pangadatan me muslim dembuha ay amban me laat pangadatan hatinen hininang wa mu'min na inakahan kita wa Rasul sallallahu alaihi wasallam duk inakahan do isab kita wa Allah subhanahu wa ta'ala fa in Rasul sallallahu alaihi wasallam amban si Iyad ibn Himar كنرداء إيا والله سبحانه وتعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا بنا فإن الله سبحانه وتعالى بن رسول صلى الله عليه وسلم مئن بانكتري مكاكالي إينا رسول صلى الله عليه وسلم من أمة إسلام سبي كتبي نلاوات bisan nagay kaleku nalawat kitabi sinesine magpain Rasul sallallahu alaihi wasallam subay kitabi nalawat pagyawaay in salawatin na ummat Islam haturu inin bakas takale wewi dehello mi antabisawe ko dehello in salawatin bang kite bang takale wete iyan Rasul sallallahu alaihi wasallam subay kita nalawat bantuknen pagyaniya hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam fa inna sinesine fa inna ekka in salawat ni si akuhin ye pe inne panaytay ne si taytayan sirat al mustaqim le gay pe inne maglinggangan asal bang ye pe inne naytay ye makapabentel panaytay nen si taytayan sirat al mustaqim ye na ekka salawat ni si akuhin nasubay kita binalawat si Rasul sallallahu alaihi wasallam na inakahan kita bi Rasul sallallahu alaihi wasallam fa inna Allah awha ilayya an tawada'u bennal fa in Allah subhanahu wa ta'ala inakahan wene in Rasul sallallahu alaihi wasallam an tawada'u hatinan dinaak siyemian gay maglangkew buohan dinaak siya gay magtakabbur dinaak siya sa amin hatinan gay maglangkalangka
dinaak siya sa amin hatinan gay mian ina nalai mian hidjut kuhibal hatinan pamayaman manusia kau wa in kau sa amin langkaw inbohan nun hatinan dinaak kita bi Rasul wa Allah subhanahu wa ta'ala inakahanin Rasul sallallahu alaihi wasallam ubus inakahan isab kita bi Rasul sallallahu alaihi wasallam dinaak kita bi gay magtakabbur dinaak kita bi gay samian magabbu-abbu tagyawai ma ummat Islam bang in manusiain hatinan mian bohannen lamma bohannen samian gana pagtakabbune bohannen samian ga niya lai hatinan mian sime pamisa-misana lay sime di alam pangatian nilay ga niya samian lay hatinan paglangkew-langkew ni sidambua pong tinaine sidambua pong tinaine muslim sidambua pong tinaine mu'min dende ne ke palela ne ke me ummat Islam inakahan kita wa Rasul sallallahu alaihi wasallam inakahan kita wa Rasul sallallahu alaihi wasallam fa inna ihtajjatil jannah maglingan na iyan surgain ina ilinganan surgain me ummat Islam ilinganan nen fa inna antag ne fa inna me ahatinan diawak bohannen me diawak bohannen me diawak bohannen iyan ilinganan surgain iya ilinganan surgain nadumen tagge ni hatinan tagge iya ilinganan surgain na subay kita hap samian in pagbuoten da kita pamayaman te saweten tagge niya na sinte hap ne panemmek-nemmekten wa in kita hap ne kita yu amban iya da pamegesan we hatinan agama te agama Islam da saukat ni samian yu kita situlakan magsinsin ne kita pamayam te ne mealahatten meahatinan diawak pipisnen amban kita pamayam te ne mealahatten hatinan samian gana ranggone si kita mahuto iyo niya pangabdatan si bangsate bang iyo bahutek ka maptabiya amban abroad tek ka ay magjangang-jangang tek kalay saddi pamayam ne meahatinan katekkahannen ine kewbu iya lay inurungan hagja iya wa Allah subhanahu wa ta'ala inurungan hagja iya wa Allah subhanahu wa ta'ala sumegwa dumain pain hatinan iya pangurung wa Allah subhanahu wa ta'ala iya rijikilay dumain dinak hatinan pagtakabbur siya dumain dinak pagtakabbur siya na niya hatinan niya may story tek kalay sila hatte bakas me amban Saudi na gay na takilale we na bang ina en putuhin gay na takilale we na bang ina sa amyan en kamunti kayuhin iya peta painnen bang buwain na iyo na iyan me ummat Islam takabbu bupain ruye lai hatinan pientahon do iya men si abroad pientahon do iya sa amyan silhat Arab bu iya lai kasuligan ng silhat basiran na gay na katauhan na kamunti kayo hindi na katauhan na putuhin. Naniya pe me ummat Islam si me bangsa teriyakan diyo situlakan pagsekay mole iyo na sa amian mayam na kewlang me sapatus ne maap teriya me karendehanin maap teriya mayam me lang me kolosus kayo iyo na sa amian me telundang yung agen iya nai hatinan binomalumenganin mam ne ko tagandakan kura nabu inakahan kita wa Allah subhanahu wa ta'ala innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula bisan pesain ya tagandakan nu dia tak bulak dunya gairu tapalabbas wa'nu dunyahin bisan gairu tapalabbas wa'nu bulakin bisan tendangyo bisan pe isab sain ya paglangkew-langkew no may ummat Islam bisan pesain ya na hap pamadyo-madyo no bang umataglalahin libais paghatinan pagsawanin pantalunin duklakos sa amyan inaseknen السبب بما أمة إسلام إن الله سبحانه وتعالى ولن تبلغ الجبال طولا غير تعابد وأنو ينهاتنا لنكو پنولي إن پماهن إن روان كو الله سبحانه وتعالى pinakape kita wa Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya in manusiain gay langkew in bohannen hasupaya in manusiain gay langkew bohannen bisan pe manusia dayahan ine neranggonen tu si bulak dunya ga ni kapatut ne hatinan maglangkew bohan ga ni kapatut ne maglangkew bohan ga ni kapatut ne ngandiawan sawene buat malengkan subay iya magpariawa diawa bohan ne umat Islam
Subay ia magpariawak-diawak bohan. Ga itu niya pinapanjari dembuak amban kita bi amban bulawan. Ga itu niya pinapanjari dembuak amban kita bi amban samian dayamun ga niya. Kemon kita bi itu hati ng pamapanjarihan kita hindi amban dapat takbohe. Usi kau maglangka-langka magjangang-jangang. Busali iru hatinen kinakan bin makaesaru isab sali iru samian hatinen inantanan bin sin. Na iyan pamagesan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Duk pamagesan wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan buha amban salaat-laat pangadatan manusia. Payamanun biin ayat Allah subhanahu wa ta'ala hin umat Islam. Inafin Allah subhanahu wa ta'ala. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها tapain si manusiai sini manusiai umat Islam fabi'sa maswal mutakabbirin yana manusia magjangang-jangang magtakabbur yana lang kebohanden umat Islam manusiai pamayam de saweden paghap ne panemmet den hap ne laisan den niya ne sinde penno ne pitakaren penno ne bosaren baka si amban abroad tekka si silahat pamayam de me ahatinen me arahatin pamayam den te komek pagge bahasa insiya bakas amban tulakan pagge bahasa insiya bakas siya sami ang usaha na rumain sai me ummat Islam dumain sa'i me umat Islam pendasu sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magriwayatin Imam Muslim fa inna ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zada Allah 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Ia manusia diawak bohannen me umat Islam ia manusia inangkat tu Allah subhanahu wa ta'alahin ia isab manusia langkel bohannen bupain dumendu ia pinapanjari amban bulawan dumendu ia pinapanjari amban dayamun dumendu ia pinapanjari amban mucca pamapanjarian ia hindapat takduboh me umat Islam pamapanjarian iin amban dapet tak duwohe sa inge pakage-este magtakaburin. Bisan peke alim na bisan peke unakura na bisan pe iniranggonun. Ga niya patut no magtakabur si dembuak manusia. Ga niya patut no langke bohanun si dembuak manusia. Payamanun bibangin pagpayamanin pasalan hati ng pangarta. Daran na in takale waqti bi simi kaguruhan tabi yani ayat kinissa wa Allah subhanahu wa ta'ala inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alayhim inuruan iya wa Allah subhanahu wa ta'ala pangarta Qarun la'natullah alayh sumagwa pagin Qarun magtakabbur iya dinet desu Allah subhanahu wa ta'ala. Ga magmumpat siya pangartanen, ga magmumpat siya samian ininiranggonen, dinetde siya wa Allah subhanahu wa ta'ala. Naubos kita bisamian, tiyak kita bimaapteriya bang umatag inurungan wa Allah subhanahu wa ta'ala ilmu diki-dikiin iya ni pagpaabuhin, bang umatag inurungan usahahin iya ni parasababan diawa ni pamayante dembuak pong tinaiten, parasababan isar hati ng pagyatak kita tu si abroad tu tiyak kita tu si tulakan tu pagmolek kita pamayante sa weten kwe na sa amiante kuwing narumain sa ime umat Islam es-sebun molek pain kita bitu tudyo hadarat Allah subhanahu wa ta'ala niya dembuak lella me umat Islam yene lellam yaan inakahan kita wa Rasul sallallahu alaihi wasallam إن لم يأن من أمة إسلام مقروايات أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فإن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
Bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuh. Niyak dan buat lillah pa Rasul sallallahu alaihi wasallam yelillam yaan. Pagua iam ban lumakne mayam ne kau hap laisan ne pen Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hap laisan nen. Yene fi hullah hatinan makna fi hullatin hap sami'an panemmet-nemmetnin. Hap panemmet-nemmetnin. Tu'jibuhu nafsuh. Tu'jibuhu nafsuh. Ajaib iya sami'an si panemmet-nemmetnin. Pinayaman wa'ne pagya magsemmek iya sami'an sapatusnin. Gay magsapatus banggay Nike. Gay magsapatus banggay Adidas. Iya pag-abuhin. Gay magbadyo bang lumendo sa amin patta buhay. Gay magbadyo bang lumendo sa amin hati ng libayes. Pagya pagpayam na patta badyo sa wa'ne patta hati ng kemut. Diniyawa-diyawaan wa'ne pinasayahan wa'ne. Pagpayam na patta badyo sa wa'ne sa amin patta langyaw. Diniyawa-diyawaan wa'ne. Pagya siyain basa pabanga-banga basa pagya basa badyo lapos. Na Rasul sallallahu alaihi wasallam bangsaiin kahantang manusiain adjay piye ulali iye si ginawbaranen hap pamadjuk-madjunen hap samian laisannen na Rasul sallallahu alaihi wasallam yakhtalu fi masyatihi murajjilun ra'sahu pinahapap wa samian iye na in laisannen na samian iye lillahi Rasul sallallahu alaihi wasallam taggi adjay mian si pamaranan ni ajaib sa mian si badju si pamadju na si panemmek na iiheplumen nan maglangkalang kalu ni kau jangang pitumpuin. Lu ni kau sa mian janggang indabayuin pagya bahasa hap sa mian panemmek magsapatus naik magbadju lakos magbadju ini na sa mian iz khasafallahu bi hatinin ilebbunan pinalebbunan wa Allah subhanahu wa ta'ala si bulak. فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة manusia ilagbunan Allah subhanahu wa ta'ala sampai ku itu gak tekeswa manusia hawa tanda dumen mag-abu-abu pagja sami dek kapangarta ni dumain hagja pamayam na siginawa barannen hap panemmetnen pamayam na siginawa barannen hap samian badjunen pamayam na siginawa barannen hap samian isapatusnen naga pe ilay si me kabtangan ne. Ga pelay si me pamisa-misane sa ingenen te bang sampay pamisa-misa manusia. Na inakahan do isab kita wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hangkan kita bisubay pahalli. Hangkan kita bisubay pahalli. Inakahan kita bi Allah subhanahu wa ta'ala iya rupain tamanang dayahanin. Iya rupain sangat dayahanin iya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Napa Rasul sallallahu alaihi wasallam yeme manusia magtakabbur yeme manusia langke bohanden me ummat Islam fa Rasul sallallahu alaihi wasallam thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wala yuzakkihim wala yanzuru ilayhim walahum adhabun alim. Niya Rasul sallallahu alaihi wasallam tellu tumpukan manusia. Sina me tumpukan me umat Islam. Me tumpukan pen Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hawa tanda laat din si Allah subhanahu wa ta'ala. La yukallimuhum Allah yawmal qiyamah. Gay siya binuo magbisara wa Allah subhanahu wa ta'ala. Gay siya binuo magbisara wa Allah subhanahu wa ta'ala. Payamanum bebe me umat Islam. Tuhad ja kita bisi bulat dunya bang niya kailangan te bisi matatto tebi bang niya kagunahan te bisi matatto tebi buki teri hatinan maku ya kinabayaan te bilay bugay kita bibino magbisa asal tanto iulat para sahannen tanto iu asal gayhap para sahannen na umat Islam sa ingenen te bang magpapanjari si kauhin gay mo ka magbisa te kasi ilo kiyama. Sa ingenen te bang hatinan iya magpapanjarihin gay nguruan ka o rahmat. Gay na kayo binowe na magbisara. Bang in manusia gay na binowe magbisara wa Allah subhanahu wa ta'ala tekka si ilaw qiyamah. Ina pamulaan na umat Islam. Iya dinagtinaparan wa Allah subhanahu wa ta'ala magdiaran teddas apinal ka jahannam rin. Maaf sa kam, miyan kala di kairo. Tampado, suala kulay.
alhamdulillah. Mian iyan me ummat Islam pen Rasul sallallahu alaihi wasallam wala yanzuru ilaihim. Gay pesiya bino magbisara wa Allah subhanahu wa ta'ala me manusiai. Duk gay pesiya sa amian hatinan pinayaman wa Allah subhanahu wa ta'ala. Gay pesiya pinayaman wa Allah subhanahu wa ta'ala. Natu si bulak dunya me ummat Islam. Dapat ka sa amin, ikaw na matatuet, ibigay mayaman kita bi. Bisan mismo sa amin, hatinan may amagkasa iyo. May amagkasain bang dineling kinasahanan na salat para sa hanin. Ulali iya bang dineling. Iya na hat dineling hat, jaga iya tinikutan. Sa ingin ente bang Allah subhanahu wa ta'ala, tetka si ilaw kaya magay kayo bisan pinayaman wene. Napaggay pinayaman, manusia iyan at talutumpukan dugay sa amin, binaw wa Allah subhanahu wa ta'ala magbisara, na Allah subhanahu wa ta'ala may manusia may tumpukan talui, walahum adabun alim, iya pamulian din siksa makalando sa amin in pagdesnen, makalando sa amin in paminsana si may manusia sino may manusia inin, pakaleteri, indamanong bikuraw yan pakalebiru, asal pakali kampahap, duk tay long sino manusia, manggay bino magbisara wa Allah subhanahu wa ta'ala inin. Kaisa may ummat Islam, bang ni'lubo pendi sulatun bi, duk tahati teri manama. Kaisa may ummat Islam, yan may manusia, gay siya bino magbisara wa Allah subhanahu wa ta'ala, tekka siya ilaw qiyamah, duk gay siya pinayaman wa Allah subhanahu wa ta'ala, duk pamulian din sa mian siksa Allah subhanahu wa ta'ala, yan pen Rasul sallallahu alaihi wasallam shaykhun zani. Shaykhun zani, yan abahi basag magzizina. Kaisai, yan abahi sa mian basag magzina. Shaykhun zani. Karuwa pen Rasul sallallahu alaihi wasallam wa malikun kazzab. Yepe inne nakura basag magputing. Nakura basag magputing. Nakura basag magputing. Siya igay siya bino magbisara wa Allah subhanahu wa ta'ala tekka siya ilaw qiyamah. Ketello pen Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ailun mustakbirun. Yene pe inne miskin magdaya-dayahan. Miskin lang keobohannen. Naga ito niya dayahan si kiteri. Ga ito niya dayahan si kiteri. Ubus pag makasin ni kiteri me dahatos nibo yun sa amin initong-itong si tengalan. Ubus pag bakas na kiteri ang mantulakan yun na kiteri inurungan rejiki kuahat usyeni pag-abuabutan di. Narumen sa may ummat Islam. Kaya mong kiteri ito miskin. Miskin kiteri. Da kiteri magtakabbo si dambuak pong tinaiteri. Bang umatag sa mian materiya guruhin. Subay sa mian hatinen. Pamayam ni manusia sinduahin ko eruisatiyahin. Bang umatag tege sa mian hatinen lang ke oranggonen. Subay ruisag pamayam na saweknen subay ruisag ko iyahin. Bang isab umatag sa amin si manusia inurungan wa Allah subhanahu wa ta'ala rajiki kulang-kulang subay do isab pamayam na si manusia hatin ng sindualay ko isab biyahin. Pagge bang in manusia in magtakabbur may ummat Islam inakahan kita bi wa Allah subhanahu wa ta'ala tampal in ayat Allah subhanahu wa ta'ala dembuwa inin amban me gay paasekan iman yan pangatianin. Gay pinaasek ko Allah subhanahu wa ta'ala yan imanin dalam pangatian no. Bantuk na nu'ay may umat Islam. Fain Allah subhanahu wa ta'ala sa'asrifu an ayati alladina yatakabbaruna fil ardi bighayri al-haqq. Yan manusia magtakabbur. Manusia magtakabbur o pinain. Iyo endaram neru takalewe ko. Losa pinain si ustadi mangurong muhadarahin. Losa pinain si ustadi magseminarin makajumu ne. Ia pinain kinabayaan ko dan buat miaan. Kaisa nen lai me umat Islam da kita bipasulang bangin pagbisaranin agama Islam suray kita bipiu. Suray ien eddo tabi me umat Islam karuenen da kita bi mag-idol si da kita bisamen o pinan ustad miaan pagitaw misa iya ne inet iya pinakalekun. O ustad miaan pagihap sa miaan bisahanen iya pinakalekun. Esed tabi pain me umat Islam iya me kemun hatinan disi Imam Syafi'i, Imam Malik ye me gururen maghatusan me ummat Islam maghatusan me gururen
nakita bitu yeru mangurung muhadara mangurung nasihat matusiinin nga rubisan hatu sampu kayu ubus gay ni kita binayma ne nabanggay kita binayma ne me umat Islam gay pinaasekan wa Allah subhanahu wa ta'ala direm pangatihan tendi dembuwa i amban me hatinen mi an panagga tebi yene si hatinen sa mi an si pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala na yan manusia magtakabbur si Allah subhanahu wa ta'ala gay siya pinaasikan iman dalam pangatian din may umat Islam gay pinaasikan iman dalam pangatian din may umat Islam iya pamaga kasi kita biwa Allah subhanahu wa ta'ala hin nabus ine pa may umat Islam pa Rasul sallallahu alaihi wasallam inakahan kita biwa ane mian dinaak kita bi magpariyawa diawa bohan kinatauhan we tabi iyan in malangkyo bohan nen asal ininen pamigesan pa inin we Rasul sallallahu alaihi wasallam ato nur 10 minutes ay tigil pe sinisan ko kita alhamdulillah inakahan kita wa Rasul sallallahu alaihi wasallam mian pa Rasul sallallahu alaihi wasallam inna Allah awha ilayya an tawadaw payamanun bibime umat Islam in Rasul sallallahu alaihi wasallam tagna katekkahanin yene Rasul sallallahu alaihi wasallam sine manganda kiyahin yene Allah subhanahu wa ta'ala dinaak kiya wa Allah subhanahu wa ta'ala magparyawa bohan si pamisa-misane, si pangadatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, si panemmek-nemmek Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bentuk nan si pamisa-misa Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa in Allah subhanahu wa ta'ala, walau kunta falidan qalbi, lam faddu min hawlik. Fabima rahmatin min Allah linta lahum. Amban persababan fa inna iya rahmat amban Allah subhanahu wa ta'ala ya Rasulullah persababan fa inna rahmat hatinan ulung Allah subhanahu wa ta'ala sikau linta lahum hatinan hab lunuk fa inna pamisamisanu sisen lunuk fa inna in pangatayan nun iye tanda pagmariawa Rasul sallallahu alaihi wasallam walau kunta falidan qalbi bang fa inna in kani an hatinan pangatayan nun tuas ya Rasulullah gayo penna ni apakala si sahabat iyo gayo penna ni apakala si himumungan niyo gayo penna pinakala wede lam faddu min hawlik pahalaan dahadjaka pen Allah subhanahu wa ta'ala na niya me ummat Islam hangkan ne subay kite subay in manusia in magpariyawa bohan bisan pesa inge tauna mamisahin bisan pesa inge hatinan in bisanin na makaluwid umus inakahan kita wa Allah subhanahu wa ta'ala wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya ni'ma amman manusia pen Allah subhanahu wa ta'ala yu'jibuka qawluhu ye kabdangan dele asal makalubid umus sumegwa pag manusia ga'lay si siya tawabuin ga'lay si siya pagparyawa hatinan ye pagparyawa diyawain na siya sa amin dinekdes wa Allah subhanahu wa ta'ala bisan pesa inge tao manusia bisan penainin neranggo manusia bangga lu si in tawaduin me ummat Islam gay iya iyo inangkat Allah subhanahu wa ta'ala payamanum bibe me sahabatin bang papita bi si pagdaya Abu Bakar as-Siddiq inangkat iya wa Allah subhanahu wa ta'ala para sababan tawadu iya diawa in bohannen ga pinikil we ne we in iya samian hatinen dayahan iya kapangarta ne bang papita isab si pagnakura bakas in Abu Bakar as-Siddiq tahinang khalifa sumegwa gaya magtakabbur si pagnakura ne si pagkhalifa ne ga hininang we ne me ummat Islam narumen ko zaman tebi ko ito yu sa amin hat-hadya tahinang barangay captain tahinang me yu na sa amin mayam ne kaulaysan mayam ne kaw sa amin pormahan gay na takilala bang dumendo si Usba gay na takilala sa amin bang dumendo hatinan tapit-tapit ne gay na takilala sa amin bang sine ruksine kinalalehin hadja me ummat Islam ye ko iyehin kinalalehin hadja me ummat Islam bang adayahanin ko iyehin
kinilalay hadja me umat Islam bang tegeranggo ko ihin antag ni agama Islamin lusi pangandakan Rasul sallallahu alaihi wasallam antag ni agama Islamin si pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala na iya me umat Islam subay kita ipahali amban na iya ni hati ng pangadatan. Iya ni pangadatan magtakabbur. Dinaat kita bi Allah subhanahu wa ta'ala hati ng magparyawa. Dinaat kita bi magparyawa me umat Islam magparyawa bohan. Asal hafif manamal magparyawain me umat Islam. Tandaanin bang pinayamanin me umat Islam. Iya me hati ng pagkabahani. Pinayamanin me pagkadaya. Pinayamanin pagnakura. Silahat tabi asalga ni hetnya kinatatalewan yan me bahani silahat tabi paglesa mono sumegua payamanum bibe bang ine bisara me ahin sisiye pinain way pe si anu gay matay sinuknaan pegga isiye i malaysiye niya ne pagtakabbur na ekka manamal ayat nga kahan kitabi yene hawa tanda laat pangadatan pagtakabburin yene langkew inbohan manusiain inakahan kita biuat balis manamal ayat sumegwa dane sabut tabi me umat Islam tagi hatinen kinatauhan we tabi bang si bahasa Arab hatinen mulakhas tabi hajja tagi bang in pagbesaran in pasan takabu asal tahainin me umat Islam nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam wama tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah sina pa inne hatinan yene magparyawa diawa sinbohan na may umat Islam iye mangangkat iyehin yene Allah subhanahu wa ta'ala inangkat iyewa Allah subhanahu wa ta'ala iye hatinan bisan pe manusiain miskin bisan pe manusiain samian inen ranggonen bisan pe manusiain samian luuneke kusepong na samian bang in kami annen magtawabo iye iyo inangkat to Allah subhanahu wa ta'ala bennal in pamayamten di me umat Islam si me adayahan luhatinan hadjaranggonen sumegwa bang si pamayam Allah subhanahu wa ta'ala asal gaypen pinayamanu Allah subhanahu wa ta'ala tulsi bulak dunya duk gay siya bino magbisara Allah subhanahu wa ta'ala peggein kani andin magtakabbo siya dukin kani andin samian inedda uere bupain in Allah subhanahu wa ta'ala amban sifatne al-kibriya o hatinen yemian yesamian yem sifat takabburin yeru tagdapuin yani Allah subhanahu wa ta'ala ubus kita itu tiya hadja kita pinapanjari amban dapet takbohe sadine pamayam te sinduahin tiya hadja kita pinapanjari amban pasawawan dapet takbohe yuk ne kita maglangka-langka o mayam ne keu samian langka-langkahan gene tasifat langkahanin pagihap na inlaysanin hap ni samian in pamadju-madjuin nasubay ihalian tabi may umat Islam en panglangan iwe sarak tabi panglangan iwe agama tabi agama Islam asal dinaag kita magparyawa bohan sali do dende lella na kesilella ine na samian ranggonen subay kita bisali pamayam tabi siyain hap amban kita bi da kita bi pagnya ni samian sintabi me dangibu telungibu pilak ubus pinagwain pinta dangibuhin me pinta 20 pinamban diare min uslana kita me magitung-itung sin hatin en samian si me tengalan dembuha i amban me pagtakabur me umat Islam naudzubillahi min zalik gayna kumang patahatun na taabot oras tanbi magmaaf sa kam me umat Islam si me himumungan kulay bang niya lay me hatin en tumewa ien taufik amban Allah subhanahu wa ta'ala bang ne isabga tumewa anduk maapun biku paggain kita inaku itu hatinen ko na tasambat Rasul sallallahu alaihi wasallam asal tatap kita bi magkasausa maku kita bi kaampunan si Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan inampun kita bi Allah subhanahu wa ta'ala wa aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim pabalik kusikaam yena in makin magsukur